Fideli ndakwakiriye muri studio. Urakaza neza nawe ndakwakiriye. Urakoze cyane. Amakuru yo kwirirwa? Amakuru ni meza, turashima Nyagasani, ariko kandi turimo kwibuka bene wacu bapfuye bishwe bazira uko barimo. No gukomeza kwibuka twiyubaka nibyo bihe turimo, ariko kandi ubutabera bugomba kuzaboneka ku banyamurenge b'inzirakarengane biciwe mu gihugu cy'u Burundi, aho abagize uruhare muri ubu bwicanyi n'ubu bakidegenza muri iki gihugu cy'u Burundi, ariko twizeye ko neza ubutabera buzaboneka. Wasuhuza abadukurikiye hanyuma tukaza kuba duja mu mwanya w'amakuru yo kuri uyu mugoroba wa none. Urakoze cyane abadukurikiye hirya no hino, abasaza n'abakecuru, abasore n'inkumi, abagabo batoya ndetse n'abadamu bari hirya no hino mudukurikiye muri Kenya, mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, Amerika, Canada, Australia, turabasuhuje tubabwira ngo yambu bitewe naho muri nimba ari nimugoroba, nimwiriwe, nimba muri kumanywa, tubifurije umunsi mwiza. Tukaba tubahaye kaze muri aya makuru arimo update, tubwira ngo tubabwire ibintu uko byifashe mu bice bitandukanye, aho tugiye kugaruka ku makuru atandukanye akomeje kuvugwa hano iwacu mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Urakoze cyane bwana Osborne. Urakoze cyane Fideli. Amakuru yacu yo kuri uyu munsi turaza kuba twerekeza mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi n'ubundi turaza kuba dukubitira ku murwa mukuru w'iki gihugu cya Kongo Kinshasa, n'ibijanye na politike n'amakimbirane ari muri politike y'igihugu cya Kongo. Ariko tuze kuba duhera ku mirongo y'urugamba mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Urabizi ko hakomeje kuvugwa amakuru agiye atandukanye, inama zarateranye mu rwego rwo kwitegura ibitero ndetse no kongera kugaba ibitero mu bice by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ibi bice by'intara ya Kivu y'Amajepfo kuri uyu munsi wa none byifashe gute bwana Fideli? Urakoze cyane. Ibintu ntabwo byifashe neza mu by'ukuri nk'uko wari umaze kubivuga. Ibitero bikomeje kwiyegeranya, abantu bagiye babibona mu makuru atandukanye yagiye atambuka ku mbuga nkoranyambaga, mu binyamakuru, ku ma YouTube channel n'amateleviziyo asanzwe. Imyiteguro irahari rwose kandi yo ku rwego rwo hejuru, aho leta ya Kinshasa idasinziriye irimo kwitegura mu buryo bwose bushoboka. Abasirikari benshi bakomeje kwambuka uyu munsi mu rukerera rwo kuri uyu wa kane, kuri izi tariki 13 hambutse abasirikari benshi bava mu gihugu cy'u Burundi b'abarundi, biyongera ku bari basanzwe bari hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gahunda nta yindi ni iy'imirwano. Hanyuma ibyo turagenda tubigarukaho, ariko munyemerere amakuru atugezeho mu kanya nuko ibintu bitifashe neza muri teritwari ya Fizi. Iyo tuvuga Fizi arabibaza cyangwa se badasobanukiwe batabizi, hariya muri Baraka ni umujyi, ni kimwe na Goma, ni kimwe na Uvira, ni kimwe na Bukavu, ni umujyi. Hanyuma Fizi ni muri rusange ni teritwari ikubiyemo n'uwo mujyi, irimo uyu mujyi wa Baraka uri muri Fizi. Hanyuma twigira imbere yaho gatoya, amakuru dufite aturuka mu mboni zacu avuga yuko ahitwa Irulimba cyangwa se Rulimba na Misisi. Murabizi kuko mu minsi ngahe ishize twababwiye isubiranamo ry'abamayimayi ba CNPSC ya Yakutumba ndetse n'aba FABB ya Ngoma Nzito cyangwa se Force Biroze Bishambuke basubiranyemo bapfa amabariyeri. Iyi ni long histoire twagiye tuyibabwira, murayizi. Hanyuma ejo bundi hongeye kubura imirwano isa navuga kuko iyi mirwano iri kuba ari umuhimbo, barasa n'abahaze kuko abantu bavuga yuko bafite umwanzi bahanganye nawe si kuriya bakagombye kuba bari kwitwara, bari gupfa amabariyeri. Muri kariya karere ababembe batuye muri kariya gace baratatse, baravuga ngo amabariyeri yabaye menshi, trakaseri cyangwa se gusumbwa abaturage birakabije, bimaze kuba byinshi. Rero aya mabariyeri naveho, ba guverineri baraterana bemeza ko aya mabariyeri agomba kuvaho. Hanyuma baza gusiga bariyeri zibiri hano muri Fizi. Izi bariyeri zibiri ziriho abasirikari ba FABB ya Ngoma Nzito cyangwa se Force Biroze Bishambuke. Ejo bundi ababembe bakomeza kumererwa nabi, bakomeza kutabyishimira, baravuga ngo nizi bariyeri nazo lazima ziondolewe ziveho. Uwitwa Alida ni umubembe yaraje, nimba ntibeshe n'umubembe, aza gukora akazi atumwe na shefu wiwe ariwe Generale Yakutumba. Ahageze akuraho izi bariyeri aragenda. Asubiyeyo iyi modoka yari arimo amakuru avuga yuko abasirikari bo kwa Ngoma Nzito bamuteze ambushi, umuginga baramurasa. Ariko kubw'amahirwe yiwe ntacyo yabaye, ntiyapfuye.
ariko hari abasirikari bavuga kuko baguye ahangaha nubwo bagerageje kubihisha kubera kuko kubivuga ni ikimwaro, ariko hari abasirikari baguye ahangaha bo muri aba basirikari ba Alida bamaze kubarasa naho ngaho niho imirwano yahereye. Ubwo ngubwo narimvuze kugira ngo abantu babanze bamenyereze. Ubundi umwarimu iyo aje kwigisha azabanza agahera ku byatambutse kugira ngo abantu bafate umurongo neza. Nari mpereye ku byatambutse. Uyu munsi rero amakuru dufite, amakuru ufite nuko imirwano igikomeje kuva uwo munsi, ntabwo imirwano irahagarara. Fizi hari mbi aha tuvuze Rulimba, Misisi, precisement cyangwa se by'umwihariko ahitwa Mabanga, aho izi ngabo zo ku mpande zombi zihanganye barimo kurasana, barimo kuyajombana, ibintu byakomeye. Amakuru ufite nuko uyu munsi mu mirwano yabaye Biroze Bishambuke y'Abapfurero niyo ifite abantu benshi, yavuze ngo izi mbwa z'ababembe mumaze kutumenyera, zene tugabashurika tugabayereka, barabarasa bagayuva umwazi bagayuva urusasi, barabarasa. Ku makuru ufite nuko Biroze Bishambuke yarashe CNPSC ya Yakutumba, bigeraho Yakutumba we amakuru yiwe ndaje nyavuge, bamaze kubarasa abamayimayi bo ku ruhande rwa CNPSC ya Yakutumba barahunga. Bamaze guhunga baratabaza babwira FARDC ati mudutabare, abantu ba Ngoma Nzito barenda kutwica. FARDC iratabara, ariko FARDC mu kuza gutabara yasanze deja Biroze Bishambuke yamaze kwica umukolonele wo mu ngabo za Yakutumba witwa Mbelechi Mike Bravo. Uyu nguyu yaguye ahangaha ndetse ngo yapfanye n'abasirikari biwe muri uru rugamba. Naho Yakutumba ibye amaze kubona ko ibintu bigeze Wandabaga, ibintu bipfuye, ibintu biharibitse, ubu ngubu Yakutumba ngo ari mu gihuru, ntaragaruka. Niyo makuru ufite. Rero amakuru ava muri kariya karere nuko imirwano tension ikimeze neza. Urumva FARDC yatabaye Yakutumba, ariko muri kadire kugira ngo babahuze babegeranye, ariko kugira ngo babegeranye babanje kurasa kubera kuko bahise bahitira mu mirwano nabo kugira ngo barengere babishambuka kuko bari bagumutse, baravuga ati turica umubembe tumaramo. Aka ni agasuzuguro. Kongo twese ni yacu, ni gute mwebwe muza kuturasa? Yakutumba kugeza ubu ari mu ishamba, ariko amakuru ufite nuko hano Rulimba, Misisi, muri aka gace ka Mabanga nta muturage ukiraha. Colonel Mbelechi Mike Bravo yarangije ubuzima bwe, urugendo rwiwe rwa hano ku isi. Nuko niko bimeze bwana Ndagiro muri kariya karere. Ibintu nibyoroshe, bikomeje gufata indi ntera, ariko wenda ubwo FARDC ya intervene, wenda reka twizere kuko hari igisubizo kiri buvemo, ariko kandi kuba yagiye isa n'igiye gufasha Yakutumba nacyo ni ikindi kibazo. Urakoze cyane Fideli. Tuze kuba tugaruka kuri iyi ngingo n'ubundi y'izi mayimayi zibiri, Biroze Bishambuke ni ya Generale Amri Yakutumba. Mu minsi yashize ngire ngo wabonye ko yakoreye uruzinduko muri ibi bice zo muri territoire ya Fizi, ubwo bagiye bafata bamwe mu basore bari barashizeho amabariyeri. Urabizi ko abaturage bari basigaye binubira ibikorwa byo gufunga inzira, bariyeri nyinshi mu nzira zibabuguza amafaranga, usanga abacuruzi batunguka, inyungu zabo zikaribwa n'aba ngaba baba bateze bariyeri mu nzira. Yakutumba urabizi ko ari uhagarariye Wazalendo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo yose, Wazalendo zose iyi mitwe yitwaje ikorera muri ibi bice. Nyuma yo kuba ari wihagarariye, niwe igisebo kijabo Kinshasa niwe ireba, bakamubwira ko agomba kugira impinduka ndetse no kubahiriza uburenganzira bw'abaturage muri ibi bice. Ugasanga ko ibi byose iyo babikora biba bigamije kugira ngo bashakire abaturage umutekano n'amahoro. Ariko Yakutumba mu kuja gukora ibi bikorwa byo gufunga izi bariyeri no kuzikura mu nzira, yafashe abasirikare ba Ngoma Nzito bari bafite zino bariyeri. Ahangaha urabizi ko umubare mwinshi w'ingabo za Ngoma Nzito zari zazamutse mu bice bya Kabanje kuko ari yavuka, kuko ingabo zatwirwanaho zegeraga biriya bice zishaka kugira ngo zibe zabyigarurira nabyo gukomeza kwigizayo umwanzi n'imirwano kugira ngo ibere kure. Ugasanga rero ibi byose bishobora kuba byakozwe kubera ko Ngoma Nzito yari asa n'uwazamutse iwabo gutabara, Yakutumba asigara ahangaha. Intare ya za Mayimayi isigara muri ibi bice kugira ngo ikomeze kugenda ibigenzura uko bikwiye. Ariko gufatwa kw'abasirikare ba Ngoma Nzito ntibyaje kuvugwaho rumwe na Mayimayi yose muri rusange. Bavuga ko bagomba kubarekura, abandi bakavuga ko batubahiriza uburenganzira, ndetse aho Yakutumba ubwe yasize atanze itegeko avuga ko umuntu bazongera gufatira muri izi nzira yashizeho bariyeri cyangwa se arimo arakora ibikorwa bigamije kubangamira abaturage
bazamwohereza Kinshasa, niko yasize atwitse cyangwa se udutunda tw'abo basirikare bakorera muri biriya bice. Iyi mirwano y'abo bwana Fideli yabereye muri ibi bice, n'uyu munsi ikirimo ibera muri ibi bice byo muri teritwari ya Fizi bigiye bitandukanye. Ubona ko mayimayi zifite imitwe itandukanye ariko bose bahuriye mu citwa Wazalendo. Uyu munsi dushobora kuvuga ko harwanya abapfurero n'ababembe. Ibi bigaragaza gutsindwa ku buryo bwabo baba basubiranamo batumvikana, bigaragaza iki, bitanga iyihe sura ku murongo w'urugamba k'abantu bafatikanyije? Ku bwanje jewe nk'umuntu muri yanganira uyu munsi noneho naje mu yindi sura, ibintu byahinduye isura kubwa aba revolutionnaire, kuko nanje ndiwe, kuko ntabwo twashigikira aya mafuti ya Tshisekedi. Kubwa aba revolutionnaire ibi bintu twavuga ngo nibikomeze, nibafatireho bongere vitesse, baje kuzana andi masasu, bahamagaze nayo basize ibaraka, Ngoma Nzito nawe ahamagare FDLR ize imufashe akubita umubembe. Ku ruhande rwabo nibyo duhora tuvuga, ibi ni bigaragaza ko aba batipe nta kintu na kimwe bari kurwanira usibye inda zabo n'ibihahiranda. Nta kuntu wambwira ngo bose n'abazalendo. Yakutumba niwe shefu wabo, byumvikane kuko ari we mukuru, niwe mukuru kuri Ngoma Nzito. Yego, ni gute Ngoma Nzito atubaha shefu wiwe? Aka ni agasuzuguro. Ni gute atubaha shefu wiwe ngo yubahe ibyo amubwiye? Nimba izi bariyeri zibangamira abaturage bari muri kara gace, hariya ntabwo hari ababembe gusa, hariho n'abapfurero, hariho n'andi moko. Rero kubona Yakutumba atanga ordre, mugabanye bariyeri jameni, mupunguze hizi bariyeri zinasumbua raia. Hanyuma Ngoma Nzito we akanga. Ubushize ibatweretse mu minsi yashize batwereka bari kubahemba amafaranga atagira uko angana. Ayandi mafaranga baba bari gushaka nayi. Ariko ngire ngo wumvishe ko Wazalendo bavuze ko mu minsi yashize badakeneye umushahara, ahubwo bakeneye ko bongerwa ibikoresho by'igisirikare kugira ngo baje ku mirongo y'urugamba. Uze kuba ubihuza mu ijambo rya Yakutumba, yavuze ko izi ngabo za Ngoma Nzito zicika ku mirongo y'urugamba bagahungira mu baturage, akaba ariho bakorera ibikorwa. Ngoma Nzito nawe akavuga ko ari kuri front line, imbere ku mirongo y'urugamba. Agashinja Yakutumba kuguma mu mujyi n'abasirikare biwe, ariko barangiza akaba ari we ugororera. Urabona hatari ishingiro ryo kuvuga ngo bagire ico bapfa. None se akeneye ngo chef aje nabwirega na Gisegeta Kinshasa na Gilles Banza bavi Kinshasa, kuko nibo bayobozi babo. Nimba Ngoma Nzito agomba kwicara hariya nako Yakutumba nka coordinateur wabo akurikirana ibikorwa, no kuvuga ngo we agomba kuba ari kumwe n'inzego za politiki bapanga bavuga ngo ibintu bimeze gutya, bigomba kugenda gutya. Ibi ngibi Ngoma Nzito ku ruhande rumwe yagaragaje ubendisipline n'umuhimbo w'abapfurero, kwihimba umuriri turi bingi, ibiki bintu nk'ibyo nitwe benshi. Ibi ngibi uretse gusa ngo iyi ordre ya Yakutumba ntabwo ari iya Yakutumba wenyine, na guverineri yarabivuze, na komandare jo yaraje warabibonye za Ruvungi akuraho utugozi n'uduti baba bashize, aharababwira ngo sinkongere kubona bariyeri hano. None se Ngoma Nzito we anyura inyuma y'amategeko, iwe arigenga. Igihugu ahaganira ni icyanyina, ntabwo ari icyanyina. Aka ni agasuzuguro, niyo mpamvu bishoboke ko n'ubundi na FARDC yakagombye kumufatira icyemezo ikamurasa. Yego. Urabona ko Ngoma Nzito gusuzugura Yakutumba, uyu mutwe wa mayimayi ni umutwe w'inyeshamba w'iterabwoba, buri wese aravuzuka yabyuka akabyukana na bene nyina na bene se, akabubona general afite abasirikare biwe. Yakutumba yabyuka afite abasirikare biwe, ariko bose bakavuga ko barwanira ikintu kimwe cyo kurwanira uburenganzira bw'abaturage b'abanyekongo no gufasha leta mu gukomeza kubungabunga umutekano mu bice bagenzura. Ariko ubona ko abaturage bakomeza kubatera amabuye no kuvuga ko batuzuza inshingano zabo. Usanga Yakutumba mu ijambo rye yaherutse kuvuga, yaravuze ngo abaturage ubwabo noneho bagezaho bagaragaza ko bakeneye M23, babaho urugero kuri M23 mu bice bagenzura. Kandi ubwo ibaze kuguha urugero ku muntu muhanganye, uri mu gace kamwe nawe ari mu kandi gace, ariko umuturage akaguha urugero akavuga ubu ni ubuyobozi bwiza kuruta ubuyobozi bwanyu bitewe n'ibyo murimo murakorera muri ibi bice. Ibi ngibi bikaza kuba bituma ingabo nyinshi zikomeza kugenda zambuka ziva mu gihugu cy'u Burundi. Urabizi ko mwiyinga rishize indege 3 zituye mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura, nyuma y'inama yabaye ku murwa mukuru Kinshasa ihuza Perezida Gisegeti. Binavuga ko ari we wari uyoboye iyi nama, hari harimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi Prime Niyongabo, hakabamo n'abayobozi ba gisirikare ba Kongo, hakongerwamo Eric Prince.
aba bose bari kwitegura kuja ku mirongo y'urugamba. Gusubiranamo kwabo uyu munsi wa none izi mayimayi bigaragaza ko bafite intego bari kurwanira cyangwa bararwanira gukomeza gutoteza abaturage no kugira izina mu gihugu ca Kongo. Ahubwo ikintu navuga kuri ico kintu, intego yo ntayo bafite, ntayihari. Na Tshisekedi tubwiwe nka perezida w'igihugu nawe nta ntego afite, nta koze, ahubwo aba bose ni amabandi, nubwo bagenda bagira ivyo batumvikanaho. Ikintu nasaba, twasabira tuvugira bariya abaturage bari muri kariya gace, uvuze kuko abaturage bari kumwe na bariya abantu mu buyobozi bwabo, ariko bakabirengaho bakavuga ngo turashaka, turifuza, dukeneye ko AFC iza ikadutabara. Natwe turabaza, ariko kandi nubwo tubibaza gutyo turabizi, muri dukeya tuzi turabizi kuko bari kubatekerezaho, babafiteho umugambi, nubwo harimo ibiba bigomba kubahirizwa n'ibagomba gukurikizwa. Twasaba ngo AFC, abayobozi bacu Corneille Nangaa, General Sultan Makenga, General Charles Sematama, Dr Freddy Kaniki n'abandi mukorana, aba baturage ko bagiye gushira. Ndebera nk'uyu munsi abangaba bari Misisi, Mabanga, abari Rulimba, aba baturage bagiye kurara mu gihuru. Wenda bamaze n'imisi bararamo. Jewe none ansisi naraye mu gihuru, imvura iratunyagira, twari dupfiriyemo, twari dupfuye. Icyo gihe twari hariya mu biriya bice byo ku Gatongo, intambara itangira, bavuze ko bagomba kutwica, ingabo ziza kudutabara, abatabazi baza kutugeraho. Ni ukuvuga ngo nzi ububi, nzi ingaruka, nzi uburemere bwo kurara mu gihuru. Twebwe ubu nyine turi hano i Goma, turi mu mazu meza, tumeze neza, dufite amashanyarazi, turagenda mu mihanda ya kaburimbo AFC yarayikoze, turi ubu nyine ija za Masisi, za Rucuru bari kuyikora, n'ahandi za baraje umuriro bari kongeramo imbaraga. Ariko uyu muturage uri hariya kubera gusa abantu babiri, amabanda abiri ya Kutumba na Ngoma Nzito, abantu bakarasana. Uyu Colonel Mbelechi upfuye ubuse aziziki koko. Rero azize bagenzi be n'ibikorwa bibi, nta gahunda n'imwe bafite. Reka dusabe kubatindaho, ntitworeka kubivuga kuko nibihari, abantu bagomba kubimenya. Ariko kandi dusabe abayobozi b'impinduramatwara, mu byo muri gupanga mwibuke gutekereza no kuri bariya abaturage bari muri teritwari ya Fizi, bararaswa na leta. Mwabonye ejo bundi abahibu babarasa, bakaraswa na mayimayi, inzara ikabica, babafungiye network, nta rezo nimwe, Vodacom, Orange, Airtel, Africell, izi zose zarafunzwe. Ni ukuvuga ngo ubu nyine umubembe udafite umurima wiwe akura nk'umwumbati cyangwa se urutoki rwiwe, ubu ni ukuvuga ngo batunzwe n'amacoco. Sinzi nimba ubu nyine muci aribwo azayera nayo nimba bayabonye. Ni ikibazo gikomeye. AFC mutekereze kuri bari abantu kuko n'abanyekongo kandi bafite uburenganzira bwo kubaho. Urakoze cyane. Mbere yuko tuza kuba tugaruka kuri AFC, ingabo z'impinduramatwara, ingabo zirwanira uburenganzira bw'abaturage, nuko mu bice bya Luvungi hari imyiteguro y'ingabo. Urabizi ko mu mayinga birashize nimba tibeshe, hari ibikoresho byambukijwe hariya kugezaho za katipirare, imodoka cyangwa se amamashini afasha abaturage mu guhinga muri ibi bice. Ingabo za FARDC zagiye zikuramo ama engine cyangwa se moteri kugira ngo zibafashe kurinda ikirere ca hariya mu rwego rwo kongera kugaragaza ko biteguye intambara. Mu Luvungi nta hantu hagaragaye ingabo z'abacancuro bwa Fideli ababirigi bagaragaye muri biriya bice, bagaragaza ko bashaka kugaba ibitero ku birindiro bya FCM 23 aho bafungiye nyuma yo gusubira inyuma bava mu mujyi wa Uvira, ubwo ni Katogota hatari kure na Kamanyura, hari abaturage bahunze bava mu mujyi wa Uvira ubwo izi ngabo za AFCM 23 zavaga muri biriya bice. Mu bigaragara nuko isezerano ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nuko izi ngabo zigomba kwisubiza ibice zambuwe n'abarwanyi ba AFCM 23 twirwaneho, haba kuri iri barabara byo hasi ku mushasha wo hasi uva Fizi ukaza umuhanda wose kugeza ku mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo hariya muri Kamanyola, ugakomeza muri Haut Plateau. Ubona ko naho barimo baritegura ibitero uyu munsi wa none, ndetse tukaba tubona ko bakoze impinduka zikomeye cyane kuba General Olivier Gasita bongeye kumushira mu nshingano nsha muri deuxième zone de défense, aho agiye kugira uruhare cyane mu gufasha mu gukomeza kuyobora. Urabona ko iyi deuxième zone de défense
bifitanye isano no ku mirongo y'urugamba, naho leta ya Kinshasa uyu munsi wa none irimo iritegurira ni mu gihe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakozwe impinduka mu miyoborere y'ubuyobozi bwa gisirikare, aho General Olivier Gasita yahawe inshingano zikomeye zijanye n'ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi muri 2e zone de défense ya FARDC. Izi mpinduka zivuga mu gihe ingabo za Kongo zikomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano ndetse n'imbogamizi ku mirongo y'urugamba mu bice bitandukanye by'igihugu, mu gihe ibikorwa bya gisirikare bisaba guhuza amakuru y'ubutasi ndetse n'igenamigambi ry'ibikorwa byo ku rugamba, gushira umuyobozi ufite uburambe mu byerekeye operation intelligence muri uru rwego bishobora kuba bizabafasha cyane kugira ngo bakomeze gufata amakuru akwiye yo ku mirongo y'urugamba. General Olivier Gasita mu minsi yashize uyu mugabo yari ari mu ntara ya Kivu y'Amajepfo n'ubundi aho yari ashinzwe operation mu ntara ya Kivu y'Amajepfo, aho ndetse yari yatumwe mu mujyi wa Uvira bikaza kutamuhira. Uyu mugabo kandi avuga ko mu nshingano nshya yahawe agiye kuba afatikanya na basirikare ba FARDC muri rusange mu gukomeza gukora imiyoborere itandukanye mu duce dutandukanye tw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na muri Kongo hagati mu gisirikare. Ubona ko leta ya Kinshasa uyu munsi wa none irimo iritegura intambara, si ku mirongo y'urugamba gusa bwana Fidel. Ubona ko uyu munsi bashaka gushiraho defenseur cyangwa se gushiraho urukuta. Niba twavuga ko ari ukurindira Kinshasa umutekano, niba twavuga ko ari ukugira ngo M23 idakomeza kugenda yigarurira ibindi bice, cyangwa niba ari ukugira ngo bagaragaze ko bashaka kwambura M23 ibice bagenzura, ntawe ubizi. Ibi biragaragaza iki kuba Gasita yongeye gushirwa mu nshingano zimeze nk'uko? Urakoze cyane kunyibutsa iki kintu nari navuze yuko nza kukivugaho. Hari umuntu kare twahoze tuvugana atubwira atanga commentaire ku makuru twatanze kare. Uyu muntu ari Bukavu, simuvuga amazina yiwe ariko arabizi, aravuga ngo se inshingano biri kuvuga ko zahawe Gasita gusa ntiziraba confirme, nta notification nta lettre turabona ivyemeza, ariko kandi mu makuru atandukanye ari kwihwiswa hirya no hino bishobora kuza kuba ukuri cyangwa se ntibibukuri, ariko kandi ico bigaragaza nico bisura ni ukuvuga ngo gushira Gasita hariya kumwohereza muri 2e zone de défense, intara azaba agenzura twazivuze kare, ariko nagira ngo tugaruke mu ntara zibiri cyangwa se mu duce tubiri turi hano hafi ahantu azaba ayoboye ariho muri ibi bice. Nagira ngo wenda tuze kugira icyo tubivugaho kugira ngo abantu baze kugira umuco urambuye cyangwa se umuco mwiza. Mu by'ukuri ibi bintu byose nagira ngo tugaruke kuri iyi ntara ya Haut-Katanga ndetse na Tanganyika. Aha hantu hegeranye na Sud Kivu, kandi impamvu wenda ntekereza kuko kuzana Gasita bifitanye isano rikomeye n'izi ntambara ziri hano mu burasirazuba bwa Kongo, nuko iyi ntambara deje yarangiye yo muri Sud Kivu. Iyi ntambara yo muri Nord na Sud Kivu irasa n'iri kurangira, nta hantu hasigaye hari urugamba rukomeye nyuma yo kwamburwa Poezero. Nyuma yo kwamburwa Poezero intambara yarashize. Biriya bari kwikora ngo bari kwikonsantre, za FDLR zaraje ziri hano muri ibi bice za Kadegu za Kabanju hirya ngaho baradiployinze haruzuye. Ibi byose ni ibikangisho n'intare ziziritse. Ibi byose ni ibikangisho. Isaha n'isaha, umunsi gusa bacokoje gatoya bazabirukanaho, bazabinjiza ni muri iriya 2e zone de défense. Hariya biri kuvuga kuko Gasita bagiye kumuzana niho bazabajana. Rero kuzana Gasita hari ni ukuvuga ngo leta ya Kinshasa yo kirarebera ibintu kure, iri kurebera ibintu kure, ntabwo iri kubirebera ibuvira. Uvira buriya jewe ku rundi ruhande navuga kuko yafashwe, kuko Uvira ntihari. Nimba twirwanaho ishobora kuba ifite ikontorora kiriya gice cyose cya Bijombo, nta hantu namwe hakomeye hahari. Na Rurambo nuko wabonye ejo bundi za Rubuga, za Murambi, za Gitoga, ubu hari bye controle na twirwaneho. None se iriya misozi yose nimba irimo twirwaneho, ugakomeza n'umuco hagati na hehe na Poezero bakaba bayigenzura, urumva Uvira itarafashwe, habe na Baraka yarafashwe. Rero waba urebera urugamba ukarurebera hano ibuvira,
urugamba si aho ngaho siho ruri. Nibuka amahanuzi Colonel Kazarama yatubwiye ubushize, twayavuzeho hano kuri Murenge Today TV no ku bindi binyamakuru yanyuzeho mwarabibonye TRH iminsi. Colonel Kazarama yaravuze ngo muri biriya bice niho hazabera urugamba, ahandi ni ukugenda ni nka kwa kundi ko kurya akantu cyangwa se akaboga ukunda. Hari abakunda inyama, hari abakunda isamaki, hari abakunda ibishimbo, hari n'abakunda ibitoryi ba Boris, bakunda ibitoryi abatwari bakunda ibitoryi. Bushize ejo bundi yarambwiye baza kigendana mu mupfuko. Urumva ni nka kwa kundi ushobora kuba uri kurya igitoryi mbo gukunda ufite n'agatsima nimba ari kahurure nimba yagaki. Nibyo hano nta rugamba ruhari rusigaye. Urugamba rusigaye aha n'urw'ikibandi. None se bwana Hezbollah nimba abatipe bari kurwana bonyine bari gusubiranamo, urambwira ko ariho bafungiye ariho bafungiye ariho babikoza, urambwira ngo hari urugamba bagifite? Ni ukuvuga ngo kuzana Gasita hariya nibiba confirme bakamuzana niho bari kubona urugamba rugiye kubera. Kandi Imana yabibwiye Colonel Kazarama iramubwira ngo hageniye he, yavuze ni Lubumbashi, sinzi ahantu yavuze, ndaza kureba neza ahantu yavuze hazabera urugamba rw'iminsi 45 ngira ngo ukwezi n'iminsi 15. Ni ukuvuga ngo amasezerano y'Imana Bishop Semwanuka uri muri Kenya yaravuze ngo ikintu Imana yavuze ngo aho kugira ngo itigisohore, ngo ahubwo ngo Ubushinwa ngo zamuka bukaja mu bijombo, ngo bijombo nayo ikaja mu Bushinwa, ariko igomba kugikurikirana. Ni ukuvuga ngo ibi bintu turi kugenda, iyi ntambara turi kugenda turi kuyirwana, cyangwa se abari kuyirwana bari kuyirwana mu buryo bwa gisirikari, mu buryo bwa politiki, ariko kandi hari n'ico Imana yavuze, ari naco dushize imbere. Ni ukuvuga ngo twirwaneho. AFCM 23 iyi ni gahunda y'Imana yo kubohora Kongo. None se wambwira ngo ingabo zari Goma zitagira uko zingana? Kugeza ubu ngubu imibare bavuga ni estimation, ibihumbi nibari 60 na bingahe sinzi, zose bigatsindwa n'ingabo za M23 zitageze n'ibihumbi 5 wenda reka mvuge gutyo. Kiriya gihe ubu nyine zirarenga, zabaye nyinshi, kuko ubu nyine gahunda no kubohora Kongo yose. Kisekise tukamwirukana, zikaba zarambuwe Goma, bakayikuramo Sadeke, EAC, Monisco, FDLR, FDNB, FARDC itagira uko ingana, abahibu, abaserpanware, abajiyere, abamayimaya, abazalendo bose bari barakusanye, bari baravuye za Kamituga, abandi bavayo baza kurwana bakahabambura, abandi bagapfa bagashira, abandi bakabafata bakaba babitse Kinshasa yaranze kubakira. Urambwira ngo utu tumayimayi twayakutumba tuba dusubiranamo dupfa bariyeri, umugozi, umushana, nitwo tuzarwana hari. Ni ukuvuga ngo urugamba ruragiye, resistance to isigaye izabera muri iriya ntara, muri za Lualaba, muri za Katanga, muri biriya bice. Niyo mpamvu rero bari kuzana uyu mugabo, kubera kuko bavuga ngo aya niyo mahirwe dusigaranye. Naho bino biri hano za Kabanju biriya ni petit problème. Twirwana bizabashoreza umunsi umwe mu gitondo kimwe, bose bisange bambutse iriya babaje kuzana. Nuko ngo Gasita nimba agiye kuza nibatanamuzana bakazana Nyamushega, cyangwa se bakazana Bisogo, cyangwa se bakazana undi, bazazana imvukire hano kugira ngo yari uhazi bagerageza ni mahigo, kuko ziriya katanyama zabo zindi zarananiwe. Ukiraho Fideli, ukiraho ngaho uyu munsi wa none Gasita bamufata nk'umuntu ufite inararibonye mu kuyobora urugamba, ndetse no mu butasi umuntu Kinshasa yizeye cyane. Nyuma yaho yari amaze iminsi yaricajwe, ngira ngo guhera mu kwezi, mbere y'ukwezi kuva mu kwezi kwa 12 ubwo M23 yavaga mu mujyi wa Uvira, nibwo yaje kugira ibibazo mayimayi bakamwanga, ariko bikavugwa ko yagambaniwe na bene wabo b'abanyamurenge, harimo General Pacifique Masunzu wari uyoboye 3e zone de défense hano, yari afite icicaro hano muri Kisangani, ariho yari yicaye, bikaza gutuma Gasita aza gutakaza imirimo ye yari afite, ndetse nawe uyu munsi bakaba bicaranye hari. Kuba umunyamurenge cyangwa se umuntu uvuka muri Est ya Congo yongeye gushirwa imbere ku mirongo mu buryo bwo muri iyi ntambara, ubona ari iyihe mpamvu hakoreshwa abavukana cyangwa se abakomoka mu karere kamwe kuja kuyobora intambara muri ibi bice? Sintekereza ko bamuzanye kubera kuko ari umunyamurenge,
bashobora kuba bamuzanye gusa kubera kubura uko bagira, abandi benshi uzi kuko babafunze. Wenda bari kuzana General Masunzu kuko baramwizera, ariko ubu nyine kuba gusa baramufashe bakamujana Kinshasa akabanza agafungwa, deja iriya ni kese yagizeho, iriya ni kese nani kazi judiciaire yiwe hari ukuntu yatangiye kwangirika, cyangwa se sinzi uko nabivuga, nta cyizere bakimufitiye, gusa nabo barashobora kumuhereza izindi nshingano bakamuzana. Gasita Tshisekedi aracyamufite, hari uwo twakoranye amakuru nijoro, umugenzi wanje Boris aravuga ngo buriya n'umwana ugiye iwabo mu gihe bamwemeza, buriya ni umukwe wabo, harya ni umukwe w'abakasayi, bengira ngo ni umukwe w'abakasayi niba atari abakatanga imbaga muri abo muri biriya biki, n'umwana ugiye iwabo kumwohereza hariya ni kwa basebukwe. Nawe ibaze nawe ugiye kwa basobukwe, ariko tabo sinzi turabatwereka niba bahari ariko reka twizere ko mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere, ahubwo we mbwira biza bimera gute. Umuntu ugiye iwabo kwa basebukwe bagomba kukwakira neza, bakakorohereza, bakagufasirite kugira ngo akazi ujemo, ibikorwa ujemo bigende neza. N'umwana ubuje iwabo ni kimwe nuko waba usanze ababyeyi bawe, uko papa wawe na mama wawe bagufata, bagomba kukorohereza bakakubwira ngo hariya nuzoza umanuka hariya habura ubobi, uzugenda gahoro gahoro utazanyerera. Ikindi congeyo biriya bice Gasita yigeze kubikoreramo ari administrateur wa territoire nimba ntibeshe, arabimetirije. Mu by'ukuri Gasita ni umuhanga, rero kumufata mu gihe baba babyemeje bakamujana hariya, baramwizeye muri renseignement nk'uko wabivuze, baramwizeye mu buryo bwo gupanga urugamba. Ntabwo bapfa gufata umuntu w'umuwoga w'umunyabwoba ngo bamwohereze ngo aje nuko ngo habariho commandant zone titulaire, ariko uyu wungirije ushinzwe iyi fonction bavuga kuko benda kubuka niyo ibifite akazi kose, niba ifite operation zose ku rugamba bimeze gute, niba umenye ngo abasirikare bimeze gute. Rero kumushyira hariya sintekereza ko bamujanye nk'umunyamurenge, bamujanye nubwo natwe dushizemo ako gakroze ngo ni umukwe, ako nakari kaje, ariko bamujanye nk'umusirikari bemera, udafite irindi kosa iryo ari ryo ryose wenda bamushinja. Bamasunzu bagiye babafunga bafite ibyo bakekwaho, n'abandi batandukanye bari hariya. Rero ni muri ubwo rwego jewe niko mbitekereza. Urakoze cyane. Mu ntara 9 uyu munsi Gasita hagarariye, ntekereza ko noneho n'igice iyi deuxième zone de défense agiye kuba barizwamo ari n'umuyobozi wayo, ishobora kuba ikavarinze igice kinini cyane cy'igihugu ca Kongo ubwaco, harimo Kasai Centrale, Kasai Oriental, Lomami ndetse na Sankuru, Lomami ho Katanga, Lualaba ndetse na Tanganyika. Wagarutse kuri iyi ntara ya Tanganyika cyane, ni intara ifite ihurira n'ibi bihugu cyangwa se ifite ipakaniye n'ibindi bihugu n'izindi ntara, ikaba ndetse ikora ku kiyaga cya Tanganyika. Ubu urumva ko ihura n'ibi bihugu bindi ikiyaga cya Tanganyika gikoraho, bafite access yo kuba bahagera. Ubona ko iyi ntara ya Tanganyika uyu munsi wa none niyo irimo za Kalemi, ndibaza uyu munsi niho harimo haroherezwa ingabo, nk'uburyo twabonaga ingabo zarunzwe muri Uvira mbere y'uko gufatwa, ariko uyu munsi wavuze ati Gisegeti karatekereza ejo, karatekereza kure, nta kiyarebera intambara hano muri Fizi ndetse na Uvira. Intambara arimo arayirangiriza iriya kure. Kuba uyu munsi rero bagiye gushiraho urukuta, reka ariko tubyita ni urukuta rwa Kinshasa rugamije kwimira M23 kudakomeza cyangwa se kurwanya M23 kwikura mu bice yafashe. Ibintu ni ico cibagirwa n'ababitekereza bacibagirwa bavyibagirwa, ahubwo umuntu wibesha akavuga ngo yego ibo niko babivuga. Aba basirikari bambutse ku mugoroba w'ejo bambukira Kavimvira, noneho banyuze ku mupaka ntaco bakihabibihishe ko barambuka waziwazi. Ni kama mbaya igihugu cahuye n'ikindi. Aba basirikari banyuze hariya ni ukuvuga ngo ibo bavuga yuko ngo bagiye kwigarura ibice bya Haut Plateau mu misozi miremire. Nibyo bahababesha abaturage bababwira kugira ngo abaturage babashigikire, ariko abaturage bakuru ufite nuko abaturage bari mu kubivuga hanyuma abaturage bakabahema. Ntabwo ikintu cyo kuvuga ngo nawe ucihane tukongera nuko kivuga ngo baragiraho bigarurira gute, ntibyatangajwe. Urumva ko bagiye kurinda umutekano w'ibice bitarafatwa cyangwa se baje kurwanya mu Giswahili cyane iwacu baza bavuga ngo ile ni ndoto ya kasa. Ndoto ya kasa ni kurota hakiri kare, ni inzozi z'umwema. Oya, reka turebe ikigiye gukurikiraho. Nubwo ibi birimo birakorwa, Kinshasa harabaye iriya nama yahuje umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, bakemera ko n'ibikoresho bigomba kunyura hariya. Bujumbura niwo hafi ngire ngo n'iyi ntara ya Tanganyika,
mu buryo bwo gukoresha ariya mazi y'ikiyaga ca Tanganyika cyangwa se kuba bakoresha indege, aho babahaye amezi 6 y'indege kuba zitura hariya. Ariko nubwo ibi byose biri kuba Bwana Fideli ku bijanye n'umutekano wo ku mirongo y'urugamba cyangwa se ku ntambara, ubona ko ikibazo c'intambara cyakomeje kugenda gishirwa imbere mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi uko ikibazo cy'umutekano cyakomeje kuza imbere mu kubangamira Perezida Gisegeti, ibyo yageragezaga gukora byose byaje gukurura no kuba noneho muri politiki habaho ubushambirane bwo gutuma batumvikana. Reka tuze kuba tugaruka ku ihuriro rya C64 ribarizwamo amashaka atandukanye y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa, aho bateguye imyigaragambyo ikaza gusubikwa inshuro zigera muri 2, ndetse bakababwira ko bagomba kuba ibiganiro by'abanyekongo bihagarariwe n'abanyamadini Senko na SCC kugira ngo babashe kunga abanyekongo, guhuza imitwe yitwaje intwaro, abafitanye isano n'uyu mutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko nyuma y'aho Kinshasa yabitangaje, igenda igaragaza ko yari yiteguye kongera guhangana cyangwa se gusubira mu ntambara. Iri huriro C64 nyuma yo kutagera ku byo bari bateganyije cyangwa se kutabona ivyo leta ya Kinshasa yari yabemereye, uyu munsi wa none dukomeje kubona ko iminsi baduhaye k'abaturage b'abanyekongo ni iminsi 15 bagakora ikindi gikorwa kinyuranye n'ibyo Kinshasa ishobora kuba yari yiteze cyangwa se yari yiteguye mu gihe ibyo biganiro bitaba bigezweho cyangwa se bitaba bibaye nkuko bakomeje kugenda babiteganya. Ubona ko uyu munsi Kinshasa kiradutangariza ngo twereka ibiganiro bizabera, uretse ko yemeje ko M23 na Sovole Congo batazitabira ibi biganiro, kandi ntekereza ko umutekano mukeya uvugwa mu burasirazuba bw'igihugu ca Kongo kugira ngo bakemure iki kibazo nuko leta ya Kinshasa yakwicarana na M23. Baricaranye Doha ariko ntaco birimo biratanga. Uyu munsi wa none sekreteri mukuru w'ishaka rya Ensemble pour la République rya Moise Katumbi, Dieudonné Bulengetenge, yasabye perezida w'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhitamo ico yise ko ari inzira y'ukuri, afata ko Gisegeti akomeza kubesha abanyekongo akabagaragariza ibyo adashobora gukora. Aho uyu mugabo Bulengetenge yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru avuga ko igihe gikomeje kugenda kandi ku butegetsi bwa Kinshasa bukwiye gufata ibyemezo bizana ituze aho kongera umwuka w'amacakubiri ya politike, mu gihe bagifite ikibazo cy'umutekano mukeya muri iki gihugu ca Kongo bikomeza kugenda bigongana na Gisegeti. Urabona iri huriro uyu munsi wa none ibiganiro ntibiratangazwa, tugeze ku minsi 13 ntaco Kinshasa irabivugaho. Kugeza n'uyu munsi C64 nabo ntaco barabitangazaho ngo bavuge ngo niki kizakurikiraho, uretse gusa ko bari kuvuga ngo bazakora ikintu gitunguranye. Kuba Gisegeti atari kumva aya mashaka yaba opoza mu gihugu, akabima uburenganzira, akabima n'agaciro kabo kugira ngo bakore ibigamije kuzana amahoro yo mu gihugu, agakomeza kwinagira umutima, ahubwo akaba arimo arategura akanahagararira inama z'intambara. Ibi ngibi ubona ko muri estimation yawe hari igihe kingana iki kugira ngo Kongo ibone umutekano usesuye cyangwa bizasaba ko igihugu gicikamo? Urakoze cyane Boris nako Hezbon. Nawe ndatekereza kuko ubajije nk'umunyamakuru urimo kwibarisha umutekano wa Kongo mu gisubizo kigufi, wenda mbere yuko nza kongeraho ibindi. Umutekano wa Kongo n'amahoro ya Kongo uzaboneka AFC yageze Kinshasa na M23 na twirwaneho, nibwo umutekano uzaboneka. Hanyuma ibi bya C64 nta kintu dutegereje habe na kimwe, ntaco bitumariye, ntaco bitwongerereye, nta nico bitugabanyijeho, ariko kandi nta nico dutegereje. Kubera iki ntaco dutegereje? Iki kwereka ko nta kintu dutegereje bazatangaza. Sinzi, reka dusige uduporusantaje dukeya wenda ko hari ico bazatangaza. Ni ukuvuga ngo Tshisekedi yamaze kubamara imbaraga. Uyu munsi birimo kuvuga ko Martin Fayulu yahunze, ubu yageze mu Bubiligi kufejo ngira ngo niyari afitanye inama ku itariki 18 cyangwa se conference n'abantu bahariya mu Bubiligi. Diaspora kuravuga abantu bahariya, abantu bogiraho n'abayobozi n'abanyekongo batuye muri iki gihugu, ariko nabo n'abantu ariko arushobora kumva ko ari inama igamije kugira icyo itanga gikomeye cyane. Ariko kuba yahunze hariya, Martin Fayulu ubundi azamera nka Kanyamvutabi urayizi, Kameleo ihindura amabara. Uyu munsi twabwibwa n'iki se ko batamuguze?
ni ukuvuga ngo Martin Fayulu hari bamwe mu banyekongo batangiye kuvuga kuko yahunze kuko ntabwo byumvikana ukuntu yagenda bugiye guca cyangwa se alaveye y'igikorwa biyemeje bakirega bakavuga ngo turarakaye turashize tumerewe nabi kuba Tshisekedi yarishe ibyo twumvikanye kuko yagiye abyica bagiye mu Burundi bahamagagwa Congo Brazzaville bagenda ariko kandi nta invitation ngo babonye uyu munsi amakuru ari kuvuga kuko kuba yagiye hariya ashobora kuba yahunze wibuka ko cyagiye bakora imyigaragambyo mbere baramuhondaguye isura y'uwabonye ukuntu bari bamukomerekeje mbere yuko baja Bujumbura baramukubise muri ya myigaragambyo bakoze ku itariki 8 barezinga sinibuka baramukubise na Jean Marc Kabuma none se nimba yagiye abandi bagenzi be barasigaye we Kinshasa ngira ngo ashobora kuba hasigaye Jean Marc Kabunda wenda na Delice Sanga nimba ntibesha Moise Katumba ari hanze y'igihugu Matata Ponyo wafatikanije ari hanze y'igihugu muri iriya opposition abantu babiri bakomeye ni Martin Fayulu na Moise Katumbi. Martin Fayulu yahunze ashobora kuba yavuze ati uyu wacu ukaranshuka ejo nibikomera nije bazamena urutwe reka nigendere kuko Moise Katumbi we ntabwo ari mu gihugu ari hanze y'igihugu nawe akaba yagiye yego aritwaza ngo afite iyo nama iyo conference na diaspora y'abanyekongo ariko nayo simpamya ko ari yose kuko sinzi ko abanyamurenge bazitabira iyi nama y'abadiaspora ko nibagenda bazobasubiza ngo n'abanyarwanda ku 18 hanyuma kuri 22 azasubira mu Bufaransa nawe afite indi conference icyo gihe babaturage yabwiye ngo lekenza tuzakora imyigaragambyo n'iposho iyi myigaragambyo kiri ari cyo bakeneye cyangwa iyi ni distraction uko barangaza no kuvuga ngo hanga ikintu tugitegereje mwaba opozamwe mugenda muhebure abashoboye hari waraye yiyuze waje kuri muri AFC wo mwishaka rya Vital Kamere abashoboye muze musange AFC naho aho muri ngo yandirimbo muri Bibiliya cyangwa rya jambo ngo aho muri ndi ku musenyi nta kintu hazabagezaho Tshisekedi yamaze kubafata hari akantu yabanazemo nta kintu dutegereje hariye kuwa gatandatu tuzaba twagiye kwibuka handi wacu Goma yego uzambwira ko hari ikintu kizaba nta kibazo tuzaba turi muri gahunda zisanzwe nta kintu dutegereje hariya bamaze kubamara imbaraga ne yewe na yasenko yahoraga ivuga nayo niyo twari dufitiyemo akizere gake bituzi uko byagenze gusa twebwe abari muri bino bice biriya ni ibyabo ubundi bitureba hari umukongomano wavuze ngo ishaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ni rimwe gusa opposition nimwe ifite imbaraga y'umutima yes ayindi avuga ko bari yabo ese ubundi iyo tureba uburyo Martin Fayulu avuga ko ari we president w'igihugu cya Kongo bamwibye niwe watowe birazwi ko Gisegeti yibiwe baramushugurikiye aja kuri iriya ngoma kugira ngo akomeze kuyobora ariko se Martin Fayulu uyu munsi wa none azemera guhabwa ministeri yemera gutakaza president sinzi ko Martin Fayulu yakwemera gutanga nako yakwemera gufata iyo ministeri kuko we avuga kuko nubundi bari kuba barayimuhaye mu rwego rwo kumucicikisha ariko ashobora kuba yarayanze kuko we yifata ko ari hejuru agomba kuba president bibye arayirenze ntabwo yayemera niyo mpamvu agerageza ngo ahangane ariko nayo azabura byose azabura imbwa n'imbwebwe cange kwa Martin Fayulu bigiye kuzaba bimwe wa muganiza numva bazabaca ngo ntawuburana n'umuhamba ubu nica arimo arahunga we ntabwo azi ko aburana n'umuhamba ahubwo azi ko ari kuburana n'umuntu uri hasi cyane reka tubihange amaso turebe ariko ibi byose birakomeza kuzana imvururu n'ibibazo byinshi haba mu burasirazuba ndetse no mu gihugu muri rusange kimwe cyo nuko iyi politike Gisegeti agomba kuba yikoresha urabizi ko mu minsi yashize ubwo yatanga disikuru ku murwa mukuru yaravuze ngo amatora ya Kongo ashobora kutazaba bitewe n'uburyo igihugu cugarijwe n'intambara z'igihe kirekire atanga ingero ku gihugu ka Ukraine biriya bigaragaza nkaho yarimo ateguza abanyekongo yarimo aduteguza nk'abaturage ngo tuzakire yego twakire yuko agiye kwigumira ku butegetsi guhindura itegeko nshinga n'ivyanga yaduteguje ko amatora atazaba mu gihugu kitarabona umutekano ese igihugu citeze umutekano niki kiri gukorwa kugira ngo umutekano uboneke aya matora azategurwa ngire ngo n'ubushize ubwo yatsindira manda ye ya kabiri ayobora Kongo n'ubundi amatora uburyo byagenze muri est ya Kongo hari umutekano mukeya hano muri Nord Kivu ntibigeze batora ariko yabaye president ariko kuri iyi manda ya gatatu cange se kuri uyu mwaka
wa 11 yaba agiye kuyobora manda irimo imyaka 5 ya gatatu harimo arabona ko ikibazo c'intambara cyangwa se c'umutekano mukeya muri Est ya Congo bishobora kugira ingaruka mbi ku matora y'umukuru w'igihugu, ku buryo avuga ko abanyekongo bose bataba bagize uruhare mu gutora perezida w'igihugu ukwiye. Uyu munsi nibwo arimo arabibona, ntiyaba arimo aradusunika kugira ngo tugere muri iyi myaka itegeko nshinga ridahinduka ubazigumira ku butegetsi, kuko yamaze gutegura abakongomani ko atakoresha amatora harimo kino kibazo. ni ukuvuga ngo Tshisekedi ibintu arimo arabizi, imikino arimo arayizi, kandi yamaze kumara opposition imbaraga. Ikintu kimwe kimuteye impungenge cyangwa se kimuteye ubwoba ni AFC M23 MRD, naho bari abandi bariri itegeko nshinga azahinduramo ibyo ashaka, amatora yo ntayo tuhatubona, ntayo azaba kuko nabo ubwiwe ashobora kuba atayakeneye, azabihindura hanyuma wenda agire izindi glisema ashiramo. Niyo mikino arimo, kandi kugenda aburizamo ibi bintu nuko abapoza bavuga ngo twicare tuganire tumenye uko ibintu bizagenda, amatora nimba azaba azagenda ute. Wowe kwanza ntiwemerewe kwitoza, ntabwo uri umukandida, manda zawe warangije kuzimaramo, ntukirimo, duhereza ubundi muntu. Ibi rero nawe nibyo ari kurwanya, ashaka kugira ngo ahindure ziriya ngingo zimurengere, hanyuma arebe kuko yakongera kwitoza, ariko ntabwo bizamukundira. Niyo mpamvu ari gukomeza adurumbanya ibintu. Ku yandi makuru ufite nuko bwana Esbone, turi hano muri Karehe, urabizi nawe ko hari imirwano myinshi itoroshe muri kano gace, ibintu bikomeje kuba bibi. Abo ku ruhande rwa leta nabo hari ibyo bari gutangaza, bari kuvuga yuko ngo Karehe Numbi iri mu maboko y'abarwanyi baba Mayimayi bita Bazalendo, nyuma y'imirwano ikomeye yabaye muri kariya gace. Akaba avuga yuko ngo uyu mujyi wa Numbi uherereye muri groupema ya Ziralo muri teritwari ya Karehe, intara ni ya Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajepfo. Bivugwa ko kuri uyu wa kane, kuri itariki ya 13 uku kwezi kwa munani y'umwaka wa 2026, ngo muri kariya gace, ngo uyu mujyi cyangwa se aka gace kigaruriwe n'abarwanyi baba Mayimayi, kuko hari imirwano ikomeye. Nyuma y'imirwano ikomeye abahanganyemo n'aba Mayimayi, abarwanyi cyangwa se ingabo za AFC zikaba zikomeje kurwana cyangwa se kugira ngo zisubizeyo uyu mwanzi nawe muri kariya gace. Umutekano muri aka gace uracyari mubi mu by'ukuri. Abaturage bazarumbishi baza Cyambombo n'Camate nako Cyamatare n'ahandi, mu by'ukuri aba baturage bari mu bihe bitoshe, dukomeza kubihanganisha. Ndetse hakaba arimo kuvuga ko n'impungenge z'uko abaturage benshi bashobora guhunga ibyabo berekeza mu bindi bice. Ku rundi ruhande, AFC M23 ikomeje gushinja ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bayo kugaba ibitero by'ibisasu kuva ku wa gatatu tariki ya 12 uku kwezi kwa munani y'umwaka wa 2026 mu duce twa Rumbishi, Cyambombo, Cyamatare na Gasovu. Ibi bice bikomeje kugabwamwo ibisasu. Nanone kandi umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko ibyo bitero byahitanye abaturage, abandi benshi barakomereka muri aka gace, bamwe muri bo bakaba bari mu bitaro, abandi bakaba bari mu mashamba bahunze. Urumva kuko nabo muri kariya gace ibintu ntibimeze neza. Izi zose ni distraction Tshisekedi akomeje gukora, ariko kandi nubwo ari distraction hari abo ziri gutwara ubuzima bwabo. Reka dukomeze twihanganishe aba baturage batuye muri aka gace bwana Esbon. Urakoze cyane Fidel. Tugana ku musozo w'amakuru yacu yo kuri uyu munsi wa none, ni ku mugoroba wo ku minsi 13 kwezi k'umunani 2026. Reka gushimira cyane Fidel. Yego urakoze cyane, ariko nagira ngo gatoya tugaruke kuri iyi tariki. Iyi ni tariki twibukaho bene wacu, ababyeyi bacu, barumuna bacu, bashiki bacu bishwe bazira uko baremwe. Twagira ngo dukomeze dusabe ababishoboye bose, imiryango mpuzamahanga, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, gufasha no kwihutira gufata bariya abantu bakomeje kwidegemza. Nabonye ubushize ngo agatorwa ngo arimo kwitegura ngo kugira ngo waziyamamarize kuyobora Burundi mu mwaka utaha wa 2027. Aba bantu bakwiye gufatwa bagahanwa, kubera kuko nibo bakoze aya marorego. Dukomeza kwihanganisha abaresikape cyangwa se abacitse ku icumu bose aho baherereye mu bice bitandukanye,
ariko kandi tubabwira ngo turimo kwibuka, ariko kandi twiyubaka, ntiduheranwe n'agahinda, dukomeze twibuke twiyubaka, dukomeza no kwihanganisha imiryango yasizwe cyangwa se abaresikape. Urakoze cyane Fideli, reka ngushimire ku bufatanye twagiranye ndetse dushimire nabo twabanye mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba wa none. Turabifuriza kugira ibihe byiza. Niba utarakanda subscribe wayikanda, hanyuma bikaza bikorohera kubona amakuru tugutegurira umunsi kundi. Muri studio za Gakondo mwari kumwe na Hosbon Ndagiro ndetse na mugenzi waje Fideli Rupia Muhasha, twafatikanya kubagezaho amakuru yacu. Mugire umugoroba mwiza.